Ahee, mamukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hey. Yeah, so namuntlha of course hi ta khela loko Baba Rulani of course yi tolovela Benny the president then apology ya yona. Vo tala ni sure ku mi ta mi hi vonene apology leyi nga fika yi endla hi Papa Rulani ka page ya yona or even that video. Mara now the question ku swi fike njhani la? So ni ta kha ni mi vekela clip yo kombisa ku swi te njhani. So hi yaleyo clip ya kona. Ni tlhela ni mi rhepetela yona kambe. So, so as you've heard there, Papa Rulani life yi kombisa ku hayi yi n'wi favor ngopfu Mr Post. Even then tlhelo luwa gomu luwa as you've heard. Ndaka yi n'wi kota of course loko yo gomu la a yi vula Benny Mayengani the president la sweswi swi nga fika swi onaka kona. So now it's questionable loko swi fike njhani laha. Like swi fike njhani laha yo Papa Rulani is just Benny Mayengani the president. Ya swilo swa ku swa leha. So from there hi khola se ku nga ta apology leyi. Sure ku sweswi vo tala ma swi twisisa ku apology leyi yi te njhani. Yi te from that video. Yeah, so unfortunately ni nge yi tlangi video leyi if mi lava ku yi vona mi nga ya le ka page ra Papa Rulani. But then overall leswi yi nga fika yi swi vula laha Papa Rulani yi te yi kombela ku inana ku rivaleriwa ka Benny Mayengani of course yi attack valala of course. Yi kha yi kombisa ku a va se ku ri ku teka video. Va ti posta va ti hangalasa. But at the same time yona yi va ku yi vurini guys. I mean like swin'wana mara hi yo yi nga vula and the clip leyi as you can see live leyi a endliwe hi vona Papa Rulani a philana. It's not like ku na un'wana a nga fika yi teka from somewhere. Hi vona va nga yi swi endla. Va ri swin'we laha as you also seen there leswi nga fika swi humelela sweswo. So yi vuye yi kombela ku rivaleriwa. Ni ri ka yena defense ta Benny Mayengani the president hi swin'wana swa leyi nga fika yi swi vula sweswo. Yeah, of course ku tlhela ku postiwa ka page ra yona ku tsariwa kunene kwalano. So obviously ku tsale philani but a tirha as mouthpiece ya yona swo ku leswi yi nga fika yi swivula Papa Rulani leswi. Yi fika yi kombisa ku eka varhandzi ni vaseketeri va Benny Mayengani i Papa Rulani ndzi kombela ku rivaleriwa eka video leyi ni nga kumeka ni vulavula hi ku biha no kombisa ku va ni nga n'wi tsakeli Benny Mayengani of course. Ntiyiso ku Benny Mayengani ndzi tiveka yena a ri khale a ri exigazini. Vanhu va lava ku zonda Benny hi ku tirhisa mina so ndzi ri sorry. Swi suka mbilwini hi leswo. Mara hayi like this matter to be honest Papa Rulani hi yona yi wrong. Live la loko va yi endla laha a nga na munhu loyi hi nga ta ku a influencer from defense. Hi yona yi nga fika yi swi vula hi nomo wa wena ku yi favor Mr Post loko kha ku tlanga risimu ra Mr Post laha as we've heard. But in overall loko ra mi nga za mi subscribe ta kombela mi tika subscribe.